le lau pati vi ai le tua le nei tai au no na lofa no na ga le nei tai tai na mai lo so so fu mo ta to mola ai e se o le ale fi vi ai le loto fa fetia ma bato le vi inga lo ta to tua o no ia le tua o ia tai tai ta to fa na malanga le nei tai vi fo le tele o ta wa ma me sa ta to ia mai le pesa la fi ai lo loto o pese ma bato le vi inga le tua ta o no me ai alleluia. Serio na minha, si o limpa e lea Silva vai fa'alana, fa'alalana Fatima serio na minha, si o limpa e lea Silva vai fa'alana Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Let us sing these songs of praises. Let us stand and sing together. Let us sing these songs of praises. Let us stand and sing together. Rejoice, rejoice, rejoice. He reigns forever. 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 Oh, Fatima io na vina, si o lima, ilea sua, sima mai fa'alena, ma'alalana. Hallelujah, we're going to sing, rejoice and clap your hands. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Let us sing these songs of praises. Let us stand and sing together. Let us sing these songs of praises. Let us stand and sing together. Rejoice, rejoice, rejoice. He reigns forever. 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 Oh, He reigns forever. Oh, He reigns forever. Oh, Hallelujah. Hallelujah. We rejoice and clap your hands and give glory to the Lord. Abre tato vi imele tua tato tu la imele teo. Hallelujah. Winner sabalinga. Olo soy fuoia. Olo soy fuole tua. Tato ti fai vi imele teo. Hallelujah.
Fai melitus paia. O rea tua ea, o loo wa tua lava oe. O te ala sa ili ia te oe, ua fia inu lo wanganga ia te oe. Ua o matuana una watu ia te oe, le nuu na mati, e lauro a ia, e le ai ni vai. Ia o iloa lo malosi mo lo mamalu, e pei ona o iloa oe i le manu. A walo walo fa, e sili ona le leidea i le ola. O te vivi i atu i ate oe, i o ula ngutu. O lea, o te whamanu atu i ate oe, a o ola. O te si o ulima, i lo suafa. Oh God, you are my God. I seek you. My soul thirsty for you. My body faints for you. In the dry and the waterless land. To see you in the sanctuary. To know your power and glory. For your love is better than life. Therefore, I will praise you with my lips. I will worship you while I live. I will lift my hand in your name. E whaali mai i le salamo lea ono sifuru ma le tolu. E leo se sio manga e tāua e tāpua iai. Ai o le loto e fia feiroa i le atua. E hiui iai tā vita i le toafa. O lo afio ai fo i le atua. E le mana o mia se whare tāpua i matangofi, mo se tāpua i na moni. E na o le loto ua matala, ma fia whelua i ma le atua. A wā e a fio ia i mea uma. E iai ia i mea uma. E whai e ia o mea uma. E i loa fo i e ia o mea uma. Psalm 63 shows us that worship is not about a perfect settings,
but about the first soul meeting the faithful God. David was in the wilderness, yet he experienced deep worship because his heart was fully surrendered. Let us pray. Lord, make us thirsty for you. Let your worship be more than words. Let it be a heart crying out in the desert, a soul lifted in remembrance, a life surrendering praise, because your love is better than life. There ia wha tupu I totonu o mātou se fia inu mo oe. Ia vea ne mātou tāpua inga e le nao ni upu. A o se anganga e alanga mai le toafa. O se leo e toe mana tua lo alofa. Ma se ola ua tuina atu mo oe. A wā o lo alofa e siri atu I lo le ola. Ia whapareina oe, ia whaneneina, o laulau whaiva manarauma, ia e alanga I o vinga. Whaneneina, ia sitia, hoi lea tua, Whapaleina, whaneneina, ia sitia, oe lea tua, ia whapaleina, ia la la
Sili lava oe, e paia oe, e mamalu oe, o oe o le atua mai le vavau, e tau le whavavau. O oe fo o le atua, o le pure ao ao mea uma, mātou te ifo, ma tapua i atu i ate oe. A ua tūsia ia mea, ina ia taritonu ai o tōu. O Yesu o kariso lava ia, o le alo le atua, ina ia maua ai fo i le ola, i lona suafa, e o tou o e taritonu. Ua au taritonu, o oe o le atua, e ifa uma mea i ate oe, vi ia lo suafa. Ua au taritonu. Ua au taritonu. O oe o le atua, e ifa uma mea i ate oe. Aleluia. Via oe. Oli sanga, lo file mutsama,
Hallelujah. Moni me whamaoni o oe o le atua soifu. O oe o le atua mai le vavau e tau le whavavau. E lui tau o tātou o langa i puapuanga. Pei na whai mai tāwita o le nuu nau mati. E laulo ai. E le ini vai. O se ata e whailoa mai ai puapuanga. O loo whawhiseanga e mi tāwita. Ai o le atua soifua. Lona malosi. Ma lona mamalu. Ua o whiwhitia hai tātou mai puapuanga. Ua whatusaina fwoi o ia o le olo maulunga tātou te sawai. E tū maulawa ia mai le vavau i le whaavavau. Mai le vavau i le whaavavau. E tū mauoe o le papa e le malu.
Yes, Lord. Elelei lava oi. Sili lava oi. Le tua sisili esse ma le fava. Ma tau te fuatu ma le loto fa maulalo I lo mamalu. Ma le loto fa fitai o no le nei te mi pa ia o mato ma futai ma lo o fio. Ua e fafana I mato le upo le ola. Ua e whaamariina I mātou I lau whaoratanga. Ma ua e fusi mātou I lau alofa tunoa e le uma. Whaftai I lau alofa e le mawae mo I mātou. Ma au wholanga nga si iti ai o mātou anganga. Ma le whaamanatu mai o I mātou o au whanau. Ua e walawina, ua e whitwhinia, ma e pele I ati oi. Ia e totoina le loto mātou I le upu, ua whaalongo I ai. Ina ia fua mai ni fua lelei, e vi I ai lo suafa I le upu, manatu mga aluenga. A mātou o ese male nei no fuanga. Ai le I unga o le mātou fisota inga maoe. Ia e tai mua pea I mātou o le leo mamoe. Ia e whasawhari whatasi ma I mātou o oe o le uomoni. Ma ia nofo tutono o mātou loto le malosi male taiala. Whamalosia I mātou ina avea ma ipu o lo walofa, muti vale I le lalolangi ua mativa. O ni sui o le firemu I no foanga, ua tau wheturi ai le whewai inga, ma I avea I mātou, o ni ave wheau o le manamalama, I ano nofo I le pupula ai pea, I le mea o lo iai le pongsa. Ia whatu mawina I mātou le whamaoni, le mātala, ma le tatalu. Se ia o I le taimi, e toi mafutai I mātou I le nganga. E vi ia matapua ia lo suafa o Iesu. Ia tu mauru. Pea le mātou whatau wa ai le te foe o le sataulu. Ai fo I le vi inga ia te oi o le tamau le nangi. And everyone says, Amen. Ia masau pate vi ai le ali. Ia lala mai lara. Ia o la falta tu fua. To me se pate vi ai le. Ma lola. Ia te manatu wa ia le suinga la titolo fua I tai au. O la whaau pea le tātou. Mele na wha sia sila mumu atu.
whailau mea alofa, ia malau fua i masani. Whai mai le tuspa ia taito o tasi ma fua i pei ona, whiri lona loto. Aua maritinga, aua foi le whatau na uinga. Aua e alofa le atua i le ua fua i ma le loto ma lie. O le a whai statu tata. Ia, whai lo le tatu fua i. Iau valo mātou atua. Mātou te whaafitai o e le tai au. Tai lo wanga le leimo lo alofa. I lo fuai. A te i mātou. I o mātou lima. I me tau siai lo mātou tino. Tau siai le manui o mātou le nei laro rangi. Ai wha. Ngā ngalo i mātou le nei tai au. Le ase vaenga o le fuai. Na e fuai mai la mātou to e watu moe. Le ali e wha manuia. Fuai. Tau le nei tai au. Whamanuia iau tangata o e la fua ia a wā tū tino le ngā ruenga e whao ngā eido fua. Whamanuia mai o ere mawhtanga le nei taia i lo suafa Iesu. Amen. Iesu o mama le whamui moe, le ae sisi mea o te toe, ai o te le tūlai atu matalai oe. O vai uina i lohu mai tangata, a mata mai ei titi lo suafa, ai ese le iloa ese le tali le loto o lai le mama. Masavali, matao atulo suafa, lobo atulo maina, e matao tia lo mama, sei lo aya, oh, wala o ele ala, Yesu e ole fa ole taka, o te tula I masavali, matao atulo suafa. Lobo atu yo aiga, te tau tia lo sei lo aya, oh, wala o ele ala, Yesu e ole fa ole taka, Yesu e ole fa ole taka. Ia, mai se pāte via i le rei. Ia, o le taminei. Ia, o le wala watu le tātou whailaunga. O le nei aso, le fionga, po le tō whai tō ina, la vea e ne tupe la vea. Fia maia, spese via i le rei. Awina mai
O awa fionga mātou te nau iai. O mātou o mai le nei taimi tāua, si o mātou wanga ia, ma mātou whaangoto e lau o fionga lo mātou ali. Ta mā, e sosoani mai oe. Mātou wala ulenganga paia, sosoani mai ai mātou. Ai mai se o lau au auna, wana o se mea whainga luenga. Ai a watu ai lau upu. Alo foi, le whaalonga au tangata. Ia mātou loa, ma mauti noa, o oe, olo e whetalai ai le o mātou manatu. Bia oe lo mātou ali, ono Yesu. Amene, amen. Thank you, Tim. Whaftai lau sunga. E tai mo le tai inga le nei tai au. Good morning. Whatalo whātu le tātou ainga. Ma lo le soifua. Ma lo le wha malolosi mai le nei tai au. Te le longa o tātou loa le malulu. Ia o tātou loa, ma tātou mauti loa. O le upu ma le fionga le li. O wha malosi a te oe. Ia oe na whaia le. Ngā luenga o lau tūba sau. E wha longolongo i langa fionga. Tātou tāpua i whaatasi mai a le nei tai au. Whaaptai fo i le nei tai mi tāua. Mai se le tātou, whaaptai le tātou tai. Le tai mi tāua te le ilope tāua. Whatever he's been nudging me, pushing me all this time. E te whaalonga kula e whaapea. E whaapea le i tala. Ai whaiwhau la mea, e o popole loa. E leo se sau. E leo se sau le leipia o whaalonga. Ai whaaptai. Tai tātou mi, amene. Tai nei tai au tātou maisi, tātou whalongolongo. O le wina tono o la uia whasoa whapea. For me, when it's first mentioned to me to preach, I know for me, I was thinking I wasn't ready. O te whewhe ile fionga le tua. I te o le sauni. Yeah, you know. Yeah, all those. At the end of the day, it's not about me, not about us, but God alone. Jesus Christ alone. Yeah, I will be all over the place this morning, but I will be crashed there sometime. Yeah, o le nei tai au e whai sau malau tusi a sue mai i le evangelia Ioane e se fulu ma le lima. O na makai folea le mua se whaangata mai le valu. The Gospel according to John, chapter 15, verse 1 up to 8. Mo tātou, for those who are in the English version, you're going to go on the board. For tātou Samoa, tātou whaitau whaatasi mai le whai upu, mua se I whaangata mai le whai upu e valu. A ua maua lau tūsi, tātou whaitau, ia. O au nei o levi na moni, au lauta maolenga lū. O la, malava ia te au ele fua, e awhisi nei ia. Au mai fua, e teu e ia, ina ia fu maia ia tili. Wa umau na whamaina o tau upu na o tau tala tuai ia te o tau. Nā tu mauia o tau ia te au. Wa fo ia te o tau. Whapeo le laele mwhai o na fua pea nā uia. Pea whaiele mau I le bine. E whapea fo I o tau. Pea whai tu te le tu mau ia te au. O nei o le bine. O la o tau. O le tu mau ia te au, ma au ia te ia, o ia lava e fua te mai.
Wai le mwhai o tō na whai se me tasi beale ai. A whai le tu mau se tasi a tia. Rafo ina le i tue peo le la la. Ma whamango ina. Ma wha ina i lea tangata. Ma lafo i le afi. O le sunu ai. A whai to i tu mau i a tiao. E tunga upu i a te o tō. O mea uma tō te mana o ai. Tō te whakole. O na whai ale mo o tō. E via lo ta mai le nei mea. O tō ne. O na whai e o tō mo so. O le mata upu le ia Ioane e mau ai se manatu au tū. He manatu au tū e whapea tū mau i a Iesu. O le tūsi nei a Ioane ua launga ina o masani ai o tātou tangata. E whai o te manatua aso i o laititi I talo le lota mai ti sa o la vea I le tala na whai le tusi lea pe o le mele o te manatua ai a so la titi long time ago a tusi ua to tele ai ia tātou ua malama ai ai ua au mai a si o tātou toe mawhau ma tātou tala no ai le nei tai au o le tusi fo ine o le ele pese tātou no te lo le manatua e whenuti le pese lea se uma usu tā pese muli a whenuti a tātou pese lea o te tāsu e sua e po aili sanga te tūsia le pese lea ai o le pese it's right in the book o le lei o tangata pikia ia whai upu ma le usunga le pese o le tūsia ele apostolo Ioane o ai fo Ioane le tūsia le tūsi lea tu fisili tua o Ioane le tūsia o so on fisili tua le ia istanga to falofa mai Ioane le papatiso ia la sa ele o Ioane le papatiso o Ioane o le uso o Jacopo Lona tamau te le lofa sa mo lona tamau ta o stepeti se me tau tatu loa ina na mea e lo Ioane papatiso o le tusi ne tusi a Ioane e le taimi o iai mau na soo o a mata le pei o le tusi lea mata mai le mata upu mai le se fulu tolu, se fulu wha se fulu lima sua ma su fitu I look through this one o tusi umanan e o mai ai le tusi nei o la vea uma I le mafutanga lea a Iesu mono so o le winga o lo whamtalanga o tusi nei whai mai ana le whaasosoina whape nei e tasi ale me alu mai ai lomu whaasosoa tātou se tōru su wha a o taimi o Ioane maona so na tala noa Ioane I ona so I taimi ia o le mai o le o aso ia pe le whai mai e toi titi a le no leo o Israelu everywhere you see is vineyard everywhere o whatoanga vine e pei foi leo lo watala noa ai le whaola I ona so ma whaatusa tusa I ai I a vine nei whatoanga vine nei e mānei ale no tau mo le tai au mo mai le se me whapea o le whaia onga no mo mai tau al mena no pikia ne tai au sunga ta afa fa mai au so o Iesu wa leva mafuta mai Iesu ai tele ina le malama I whetalainga Iesu tātou mana I la onga o mana o pikia le mea lea ona o tusi nei na matalaina o Iesu o tusi e Ioane ona o le nganga moni ia malama ona so ai lei malanga atu ia tu ua le au so ai
malanga tue sauni ilana misiona pe ona maliu tinga ya mo i tātou. O le tusifoni e Ioane o lef e tele tangata o whaia whapea o le fatu lea o evangelia umaia. Nā pei o te tau agree ai, nā pei o le savalinga le Iesu o atu ai lona whata toloina. E maua iso manatu, maua ini ma tā upu o te tananoa atu ai a te oe nei tai au. E pei o le autu o le tātou launga e tu maui a Iesu. A o le maua mai se poi mua. Tu mau. Tu mau. Abide in Christ. O le whai upu e whāma le lima, a e whai tau i ai, e tele o na whetalai mai a Iesu i le tu mau i a te ia. In fact, from 4 to verse 8, it's about 6, abide, tu mau, remain in Christ. E ono ia pea e whai tau, le winga wo pikia ia mea, o na le tāua o le whetalainga i Iesu, tu mau i a Iesu. E masani no pea tātou whalongolongo ai whai se tala sesili i mea na tutupu. When I read through this, I can picture pe whawhewhea na tala no Iesu i ona soo. I lea taimi, i lunga o le upper rooms, pe ona tā ua le tuspa ia. Pe whawhewhea ona ia whaia na tala noa leo so. For me, I can put it this way. I can stand here, picture like Jesus. I can whapira ia whenuti, whamaki, feso, ia osione, ia whapela ia whetalainga Iesu. I nā tu mauia o tau i a te au, o a fo i a te o tau, whapei o le lae le mawhai o na fua pe a na o ia, pe a whai e le mau le vine, e whapea fo i o tau pe a whai tau te le tu mau i a te au, o a unei o le vine, o la o tau, o le tu mau i a te au, Ma'u ia te ia, o ia lava e fua tele mai, a wai le mawhaia e o tōna whaise me tasi, pe a le aia. Pe o le winga nā ro whai atu, le tala noa a Iesu i ona soo. Whai atu iei. O te lofoina o se tala whape Iesu. Au o le popole ia yuta le whaalata. La ua le ai, la ua alu le. Because this one here we have e whaile le whetalainga le a Iesu, a ua le ai uta, ua alu uta, ua setia uta I tupe a, o le mea nā te tau tala noa toi whapea. It's a picture for us to see how Jesus, we're talking to this disciple, I ona so, tana noa I ona so, so e whapea nā, a ua le popole le lila e mata tupe, pe nā wha jatou, a jatou lotu, o pole lisi, le alu e whainga ruenga. Me le reila mea nā. Kou la mea kua ni vāne. A le tana noa I mention I tu ia Utah le whaalata. O le taimile a walua Utah. O se ata ia tātou. O le ola whātua mo lo tātou whālangolango lo tātou li. Abide, remain in Christ. Le au mo I tātou ne nei tai au. Mai, we are branches. You and me, our job is to abide, remain, hold tight. Whetalainga Iesu, remain ya. Iei teimi, so ina ele tātou wholaunga, but we gotta remain. Iei teimi, e whailau tala na mato a inga, a itasesi Yesu wha, o ia ela whiwi lea, see the good in everyone. Pai lon me mari, o te lewea I fo, o te whiwa, see the good. No, boss, e whapena,
Alo wina ngā le tala. Ia o tātou remain in Christ. Remain in Christ. Amen? Whai makou, ko ke le pisa loa, umaloa. O a le makua I mafia fia o pepa ngegos. O le whai ngāne o le me mor papole. Amen, amen, amen. Ia, o le tātou ngaluenga, o le tātou o la whalangolango. The purpose of the branch is to bear fruit. O le ngaluenga le ale vineia, o le fua mai. Tātou ia, pipi ipea. Why, this is how we come through there. In Galatians 5:22, ona o whetalainga Yesu ia tātou pipi I le vine. Pipi I le tātou le la tātou pipi ipea le. Why, if you le whaia tātou, o le pruninga o le la au, e mai le tua. All we have to do, remain, abide in Christ. O le tātou. E pei on whetalai mai le Galatians 5:22, the fruit of the Spirit, e le mafua mai I lo mafuta I a Yesu. E polea malea, e o le tātou maftanga, o tātou me whai le nei laulani, e ai lava le taimi, e tātou sidetrack ai ga kou ma le nei laulani, a le tātou whaalangolango, tātou whaitau, ne le whaitau, ia Galatians 11, o fua o le anganga e, o le maranai e iwa, o te leilo, o tia lalo isi mea, love, joy, peace, love, long suffering, kindness, goodness, and a whole lot. Whamalo sinai a tātou le nei tai au, tātou tutu mau, tātou pipi ipea, e lo tātou ali o Yesu. O na sau ai leo le, my second point is still the same right there. O le unga, o le letu mau. O le unga, o le letu mau. It does here whai upu. There's only one verse that mentions le letu mau ma le me tupu. But sometime I read through this, I thought, e tau sao e leo se unga o le malaya. O le malaya o le letu mau. A tātou whaitau ia in verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as the branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. They are burned. A whaiele tu mau se tasi a te au, o na lafo ina le tua e pei o le la au. Ma wha mangoina, ma wha potoina ai e tangata, ma lafo I le awhi, ua se sunu wai. Tasi ale whai upule le ka tu text in a tau. Just verse 6, but it is very serious. Church, it's very serious. I whai tau wai le wha sa moa, the first thing it comes to mind, o le lafo ina, o le wha mangoina. Ese le si versing na sau le tuspa ia SOV. I pay o le manai o le RSCP, wha mangoina, wha mangoina, wha potoina, malafo, masusunu. So that's serious. So le tatou ainga, tatou iai nei vai taimi, o le mea lava le tau te whaia. E pe umile nei tusi, pe e tau te whai tau whaafia ai, tatou piki mai I se whi au mo tatou, ale ana e le mwhai tatou o lo le iri o nei lalangi le tua tatou, He will never let you free. O le tatou alii, whai mai, He never leave us nor forsake us, because God knows the devil is always around us. Jesus uses significant warning of the danger of not binding. E manai ale whaapunga le Yesu Jesus, He never say He does not bear fruit, He is cast out. He says, if anyone does not abide in me,
he is cast out. So, for the fruit of your life, it's not up to you. All you have to do, abide, remain, hold on. E tātou whaola. How are we going? Are we good? Yeah. Pisa mai te I au o mawhawhose. Very good. O le point lo tolu. Wha umai ma le tātou lau. Tātou tala noa. O Yesu o le vine moni. O toi wha mai e wha I unga e wha manatu mai e tātou. In the Old Testament, o le vine moni pe o tā ua le salamo. O le vine tā ua I Israelu. God's people is his vine. Is his vine. That's the Old Testament. Whai mai le salamo e vasfulu, e valu ma le iwa e whapea. Nei au mai le vine nei ai kupito. Nei e tūlianu ese ma e tutoina. Na e teu te ua le lau ele mo le vine, na e whasolo ina foi, o na a ua tumu ai le nu. O le vine lea, o le ta ua lea, le Old Testament, o le vine, o le nu o le li, na tofi le li no nu pe o tu e ma le vine, is a symbol of Israelu. Ai o le tāua lo toi a mai o le mea lea. I le teimi o tala noa Yesu mono so, he was talking to his disciple. All these disciples are Jews, o tangata Israelu. E pe o le aonga ni neitai o e tele tangata o na so e le malamalama I whetalainga le tātou whaola. O toi mai le, e mānai ai le a whoi. For this disciple, they still hold on as them as the God's vine. Leo wa toi whai mai e latou te umaupele o latou o tangata Israelu, o tangata o vine ia le tua. O wha mautu mai ai le tātou wali I whaola o ia o le vine moni. E whatu sanga nai, I awa ese mawhau o na soo, e whapea fo I tātou, e tātou taulai na I a Yesu lo tātou alii, o ia o le vine moni. Pai mai, the verse 1 and 2, o au nei o le vine moni, a o louta maa o le ngalu e vine ia, o la umala, lava o ia tea o le fua, e ave seina ia, au la uma fua e teu e ia ina ia fua mai ai a tili. Mana ia o punga leo me ia pata tu malama le ai. O leo wa mai e Yesu o ia malona tama e ngaru lue fatasi molea mo tatou. Ia a tau le pruni lei e pruni tatou o le tatou ali ia awani o tatou se. He will never punish us. The pruning is from him. So for us to get right, for us to come to him, there are things happen in life, but I can assure you, for you to come to him. O ia lava mo wai leola. O wha mamafa Yesu, matau pe iai, o le point o Israelu wa le toe taua o le vini le li o Israelu le lako disobedient o le latu le whaalongo le li so this vine is fruitless le ai se fua toi fua mai ia mio ia Israelu au tatou taranoa o Yesu o le vini moni ua wha mafa mai ia tatou neitai au o ia lava e tatou te mapu ai.
whai atu a tale mai se si pe au. Kau. Ia. Lela wha asolo nga umu. Tato anga lotu de nei tai au. Po le ase mea tātou maua le nei tai au. Po le ase upo le liu iau ngā mo i tātou. Moro tātou mai ai ma tātou whalongolongo. Whai mai le whai upo e fitu ma le walu e whapea. A whai tau te tū mau i a te au. E tū mai fo i au upu i a te o tau. O mea umalawa tau te mana o iai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mo o tau. E vi i ai, lok ta mai le nei mea, pe a tau fua tele mai, o na whai lea o tau mo so. O upu nā o tātou, e tau wha umai le tātou teksina nei tai au, a o se awa onga mo i tātou, tātou te whaia nei mea uma ia vi ia ai le li. It's all go back to glorify God. Tātou wā mio, ia mio le lei, e pei on folfola mai e Galatia 5, ma le luas fun ma lua luas ma le tolu. Tātou wā mio, tātou wā mio e fia sila iai le li. O e pei ona tā ua isi whaila unga, tātou stai ro tātou atua. O mea uma o tātou whalonga e, God, his love language is obedience. Pei ona mawhātu, na leto e tā ua, Israelu o se vine, o na ua, disobedient la tau, ma whaia mea uma e le whina ngalo e ilo tātou ali. Ai o se wha malosi nā ia tātou dine tai au, o le tātou Savalinga, GRCC, e le whaingo fie, pei e ei mea tu, e lo ainga, ma lo ainga, au te tau atu, te uwha pele, tupun mea le mātou ainga, tupu fōi mea ki o mātou ainga, whapea fōi tātou ainga, e peo tātou mai tātou wha malolosi le nei tai au, ia tātou wawa ai a Yesu, tātou langona le nau Yesu, e tau, le whi au, i ona so, o le naunga Yesu, ia, e taimi e fo iai ma to e watu e whai, le mea na maliu wai o ia le mission sa wai, ua malama ona so, tutu mau i a te ia awane i se, ia awane i toi furitua i la tou, i le leanga a ia saba vali pa i lumu. A tau wha malolosi, tātou a vea le whi auri nei tai au, tātou tutu mau le lee, there's a fight in Christ, and we remain there. E ai mea tupu, pa tātou te maai le lee, tātou mai le tātou ainga, e pei ona mānei ala aonga nei tai au, pe tātou, o le tātou lotu nei sauni e tātou o e tālai le whina ngalo le li. Nā se upu wha malosi a tātou nei tai au. Remain in Christ. Remain in Christ. Let's abide in his name. And then I can assure you, we will never go wrong. E te toi wha manatu atu le 7 and 8, it goes like this. If you abide in me, and my words abide in you, will you ask, what you desire, and it should be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. I le suafa o Yesu. Amen. Let's pray. Ka mawhawhitai mo nei awa noa. Mātou talatana noa i lo le lei. Ma lo alofa i mātou.
Ta mau nei mea umau mātou whalongo I aina e whaia I ana mua. Ai whape fōi ana toi au mai mātou te wawa I ai mātou ola le nei vai tai. Ia mātou a onga ai. Ia whatontonu ai o mātou loto. Alofangi a oi o mātou tangata. I ai le taimi e whaososo I ai mātou. Mātou langona, le musua. Just ready to give up. But Father, your presence in our life is heaven to us. Alofangia oil o mātou ainga. Alofangia oil o mātou tangata uma le mātou lotu. Se upo mātou talanoa I le nei tai au lo mātou ali. Ia tu mau o mātou loto manganga. Ia mātou foi ainga. Ai maua se ai mai ia te oilo mātou tua. Mātou whai nei mea uma. Ia tele peso viinga. Tu mauro mātou whatau waa. Ono Yesu. Amen. Amen.